Қараңдаршы, мындай соның жаздық болды. Немене түйіп атасыңдар? Подушканы için түйіп ата. Бетін көргөсіңдер. Айтпайсыңдар, жазық жасатасыз деп айтпайсыңдар. Жарым ошонтта ана белги тыш жагына жалпакта аз болуп калса кебезден эметип кой. А мындан кошосуңарбы? Ооба. Бактадан салып томбойтуп кой. Жарым сала. Бул пакет деген эмне? Синтепон. Кече kesкен синтепондорбу? Ти бириңде көрсөтүп койсоңор тиги эмеден.
Айтты жомортқа зайчик. Ya. Çoğ. Yok oldu. Çok da tatlı. Moca gider. Bir çok güzel. Oşa tapmaya aldım bu hocadan. Bir çırık at geldin mi? Ap gelgen çök. Oh, dayım mağa çardan beri gör. Bana. Mına жаздық dayar. Eno. Bu kapron. Demek. Yenta öyle indile. O kapron bu çişil. Kapron. Kaprondan öyle mantık var. Kapron koyunaklar olur. Çoğuluklar olur. Mükemmelen kol topu mesela ot gördüm. Tegrette. Bunu tugayın salbaytın mı? Ene sonun жаздық болыптыр. Айтпайсыңар бейме? Şimdi de aytayım. Ақыл насихатыңарды айтқыла. Aytayım. Видеоны бітірем. Kapron çoğuluk. Çoğuluk koyunak. Eskisi. Anan geçi al. 4,5 geçi alır. Büktey. Mına. Yeme ol büktey. Anan ilektige öğret mına. Bir önü diktin mi? Ekincinin. Kayra. Oşo ekönün ortasına ekinci geletқанда. Mına. Mintik koyup gedi. Sonun görünetken, Ova. O çoğuluklar, bantik. Roda kılıp oturup koy. Mana. Eski sküle emeler. Çoğuluk, bantik. Koynökler bolat çıktılgan. Ban, eme. Kapron mu? жаздықтың içinde ne var ene? Ova. İçinde ne var жаздықтың? Nasıl onun patik oldu? Enemnin kulağı biraz uqpaydı da oşon üçün qıyqırıp atam jaman görбөгүлө. Ene, жаздықтың içinde ne var? Ya, Жаздықтың içinde ne var? yazıkın içindeyim de Cenab-ı Dispon kurtkan eski kurtkan dispon tıktık. Oğlum, Sizler de ушинтип жасагыла дебейсиңер be. gördün mü? Yapma. Eski kurtkalarda giysip, Emneni kesip, eski kurtkalarda giysip, sintafonunu alıp, paduşkaga salabız. ene emne kılıp atasыңар? Vay men de geçip atam yardım ver. Uqpaytam. Ha men de salam da. Emne жасап атасыңар? Paduşkaga salalı deb eski kurtkalarda giysip disfonunu alıp atamız. Nasıl? Жаздық жасайсыңар be? Ova yazdık da sayıyoruz. Mına. Yazdık da sayıyoruz. Maytalap geçeriz. Sögüyoruz. Sögü alıp maytalap geçeriz. Mına. Mum. Anan kiçineke paduşkalarga salabız. Borup koyup sonu bolup kalat. Emenin orduna. Toğuktun cününe karaganda bu degen ayacak olur. Murun toğuktun cünü safsilek yemazdır. Dispon jaktırvay ver. Ene айтып койгула, силер де ушундай кылгыла деп. Oşo, bunday geç otayız, gör otaysın mı? Buna.
maydalap. Söğü alıp, janaklı emesin, topçuların anımının barına özünçe geç alıp alavut. Alan disfonda özün kurtkan tışımenen yumuşak. Maydalap geçsene salavut. Anan kurtkanın topçuların kesip alıp alardı da жаздыға salasыңар mı? Жоқ, алты geç salasın da. Ana Akkayımız. жаздыға салбайсыңар mı ana? Жоқ, anı salbayız. Al kat olup da. Mana. Mana, çünkü onday katın neslerin barını alıp salavuz. Ne olmalı gerekli? Hayır. Çok gerek çok. Şuna kal. О, бiri чыгып турбу деги я. Hadi. Ben anladım. Sen көкірегіңе жана перцевыйдың жарымын қойсаңшы алда көкірегіңе. Mal. Тақыр. Ай, мұздақ суға сал да қойын. Bunu деген paduşkalarda жаздан байбыз. Bunu деген алдыбызға, ана мүнтіп арқабызға жүленебіз. Қонақтар келгенде. Қонақтарға бересіңер бе? Ооба. Мына қонақтарға қырқа арқасына қоябыз. Мүнтіп. Тамға жүленіп отырышы. Мына көрдіңер бе? Ya. Mana mumtip. Paduşkalar. Yanakı kesken paduşkalardı şunun içine salavuz. Mana. Mana gördünüz mü mum? Arkasına koyup içine salavuz. Mana. Ana buğa oturasыңар da. Ana bunun içine oşo paduşkalar salavuz. Taptın mı? Mana. Oşo keskenlerden var. Mintip. Kurtkanın için bol salavuz. Disfondu. Kurtkanın içine bolların içine salavuz. Mintip bor soyup jengil. Bor soyup jatpaydı da öttürat. Mana. Mana görgülü. Mana görgülü. Sonun ekeni. Bunu konoktordun arkasına koyuyorsunlar değil mi? Üşüyorsun deyip. Mana ki. Konoktorga koyuyorsunlar da. Konoktordun arkasına koyuyor. Beli üşüyorsun deyip mi? Çok beline koyuyor da. Tam da yürüne otursa oruç bunu koyuyor. Tam da arkasına koyup oturuşadı da. Oşo. Tatışkı oşonç. Sonun ekeni? Bunu özüngөр жасағансыңар да, Ооба. Жана kesken kurtkanın için uşa salavuz. Kurtkan disfon maydalap kesiptirip boğaz alıp koydu. Жеңіл да көп тұрат да. Bor boyup durat, Ay, көп тұрат. Mana. Mana, mintip kesip, mintip maydalap. Ana bunun içine salsan, jеңіл. Anam көп kalat da.
Күнгө коюп, анан интип күнгө коюп чаап койсоң оготор көп калат. Сонун болуп калат дейсиңер. Сонун болуп калып, жеңил болуп. Ошо. Тай күнгө кактап койсо көп калат. Тиспонго. Мына. Убая күнү кескениңерди? Мына кеткен. Тайын көп тиспон. Мунун ичине салат. Муну кайдан алдыңар? Муну куртканын ичин эски курткалардын баарын төгүп, анан кесип, монтип коебуз да даярлап. Могу эски куртка турбайбы анда? Ооба. Булар эски курткалар. Кийилбей калат. Бала акранын чоң кишилердин курткалары ыргытып ийгиче аны күнгө жайып, анан кесебиз. Силер экөөңөр кошулуп алып, ушундай жаздыкты жасап, эски курткаларды чогултуп, ушундай жаздык жасап, анан бизнес жасабайсыңарбы? Сатпайсыңарбы? Эми өзүбүздөн ашса жашайбыз. Азыр пока бала бакырабызга жасап атабыз. Ооба, бала бакырабызга. Узорлор жакшы экен, этетиги узору. Мына ар бири өзүнчө мынакей. Бул 4 табак деп коюлат. Монун аты 4 табакпы? Ооба, 4 табак. Мына 4 табак. Кана? Мынакей, 4 табак. Кыргыздын илгерки майда курагы. Могу куракпы? Ооба, курак. Булар болсо жөн эле тесме менен жасалган. Буну оймек кылат. Ооба, тесме менен эле бастырып коюлган. Оюлуп, анан чырактап кылган. Эме даяр менен бак. Мынакей, бу да ошондой майда курак. Муну өзүңөр курадыңар беле? Ооба, өзүбүз курат. Өзү курайт, анан ким курайт? Анан муну эмне кыласыңар? Муну Башыңарга жаздап жатасыңарбы? жок, башыбызга жасабайбыз. Зал үйгө коюп коебуз. Коноккара келгенде, особенно кышында момундай стенага жөлөп коебуз. Стенада муздак келбесин деп, сыйлуу конокторго. Конокторго бересиңерби? Конокторго кээ бирөөнү өзүбүз пайдаланабыз. Өзүбүз отурганда да астыбызга салып алабыз. Аркабызга жөлөп коебуз. Бу отурса да болобу? Отурса да болот, конечно, болот. Могу эмне? Бу биз муну жерге таштагыбыз келген жок, чындыгында эски курткалардын баары көрүнгөн жерде эле жатат. Жууп, тазалап, анан ичинде синтофонду. Ичинде эмне бар? Ичинде синтофон. Базардан алсаң бул да акча. Көрсөтпөйсүңөрбү? Базардан алсаң бул да акча. Мына биз жууп, тазалап, момундай кылдык. Муну ушундай подушкалардын ичине салабыз, жазыкчалардын ичине. Буга жатпайбыз. Мына момундай жазыкчалардын ичине салабыз. Бул жазыктарды башыңар коюп жатпайсыңар? Жок. Жан башыңарга коюп отурасыңарбы? Жан башыбызга коюп отурабыз, аркабызга жөлөнүп отурабыз. Аркага. Үстөлгө отурсаң, кагыйда муну коюп алып отурсаң жумшак да. Могу жакшы курак экен, Могу курак эмне курак? Айтып берсеңер. 4 табак. Мына 4 табак болот. Оор экен бу? Могу өзүнчө куралат, бунун баары өзүнчө куралат. Ооба. Баары өзүнчө. Могу 3 бөлүнүп куралат. Мына 1, 2, 3. Барча 3. Анан ортосу 1. Анан баары куралып бүткөндөн кийин эметилет. Кошулат. Могучу? Могу да жакшы экен бу? Бул жылдызча курак. Жылдызча. Муну ким курат эле? Биз курайбыз да, ким курамаган. Муну айтып берсеңер? Бул жылдызча курак деп аталат. Мына 3. Муну 6 табак кылса да болот, 6 жылдыз кылса да болот. Ал чоңураак болот. Бул 3 жылдыз. Муну могу жылдызчадан 6-ны кылса, анда чоң, мындай чоңураак подушка болот. Ана могу материалдарды сатып аласыңарбы же булдай эски курткаларданбы? Жок, могу эмелерди жаңысын сатып эле алабыз. Сатып алабыз. Башкырттардан сатып алабыз. Эски көйнөктөрдөн, жынсылардан да жасайсыңар да. Аны башкача түр курактарды курайбыз, мындай эмес. Мына могу да жакшы экен. Апи төгүлдү.
Ой, geçirip koygular. Atayın çoltup, kesip, çoltup koyganlar tövüp saldım. Mına bu. Ha, bu da sonundakini. O ilgerki bu. Kara daha kaysı kurak var. Momlu kakrası şu eskilerden kurağım momlu. Emnelerden. Kimden giyimin kesiviydin herhalde için. Eski çıkıp da. Astatkalar iş jasaganda kaldıklar kalap. Oşulardan jerge taştağın kıra görüp şunday mayda kılıp kurak koygun. Emi canı cazık jasabay kaldın harbi. Jasayız emnege jasayız. Hazırınça kolumuz iştep durat. Gözümüz göröt. Jasayız. Ermek Ermek gerek bulat de, ekan. ermek gerek. Ha, ermek bulat. Qarğan kişiге birdeme qıvıra otursan gündüğün anlay ötken bilmez. Ermek gerek. Bu videonu görgөндөр sizlerge rahmat aytıp atat. Jana jasağanız bolsa gelinlerge, baldarga qalap. Bizdin ermege. Ene videolardı görgön kişiler sizlerge rahmat aytıp atat. Ha, rahmat özü kimler. Sizlerge den soğuk kalap atat. Rahmat. Rahmat. Gevir aytıp atat. Bizdele mından keyin kurtkal, eski kurtkalardı musuru ırgıtpay bizdele uşunday жазык жасайлы деп atat. Rahmat. Hareket kılsa birdeke çığa veret. Только hareket kılış gerek. Onu любой жасай, bir-iki görse. Ova. Özün balalası olsa. Çok kempirler jasarıp atkandı jaş gelinler kolu işke Gelir yakın gelinler var da oşular jasasa Gelinleri bolot. var. Жасай. Biz o Азыр kempir. деген түрлі эме чыгатпайбы? Ушундай кураган эмелер шеялар чыгатат, я. Ova. Kızlarını sevin jasaganlar var. Ооба. Бар. Мындан башка да жасагандар бар. Надыр. Ene anda eski giyimlerdi da ırgıtpay uşunday kurak jasasa bolot turbайбы, ошону айтып кетсеңер. Eski giyimlerden bir yerden görüngün yer yok. İşke kesip alıp toqulaq qılıp jana buzkur güçsen. Bunday süttü sürüp kirgenge taştap koysa da bolat. Ha, kovrik. Anı bu jengem kıyın jasayt. Ооба. Аны мен Ben anı bilmeyim kurçuk. Ооба. İşke kesip alam. Kalınlarına. Anan jip menen ulap anan toqulaqtap alıp anan jıgaçtan ilmeşiğe jasap anan ilmeşiğimin soğup. Anan toqulaq. Anı da bir gün videoga tartalayın. Ооба. Emi sizlerge rahmat. Emi jaşlarga emni aytıp ketesiңер, akıl nasihat aytıp ketkile. Sizlerden videoңорду көргөндөр bari razı olup rahmat aytıp atat sizlerge, den soğuk kalap atat, ömür kalap atat. Rahmat aytıp atat. Көрүп рахмат айтып атаргандарга чоң рахмат. Алар да биз өңдөнүп карып, ушундай эмелер жасап, бала бакырасына үлгү таштай берсин. Ene kebiri aytıp atat. Sasıtpay, ırgıtpayсыңарбы деп урушуп атат кебiri. Аларга эмне деп жооп бересиңер? Ой, эми ыргытканда. Ben cevap ver koyuncu. Su emneni gana getirmeydi. Su bağırın getiret juusa. Ооба. Juup koysa taptaza olup kalata. Su emneni getirmeydi. Ana momday sonun жазык жасайбыз деп айтпайсыңарбы? Ana bana monday жазыктарды жасаса болот. Колуңан эмне келет жасай бер. Ооба. Şimdi girip olup kalsa çetinen söğüp bir yağın. İçindekini alıp çuğup durup kayramazsan yapacağın olup. Ооба. Анан айтпайсыңарбы? Жаңысын алганга кымбат. Биз андан көрүп жууп тазалап алабыз сонун деп айтпайсыңарбы? Жаңысыз деле ел жасап атат да ошону деле аял жасап атат. Билген кыздар жасап атат, Ооба. Анын не? Жок, синтепондун жаңысынчы. Жанакы машинеге салып койсо жасабайт да аны. Аны да адам аял жасап атат. Силер айтпайсыңар, синтепондун жаңысын алса кымбат. Биз андан көрүп эски куртканы эле жууп тазалап, момундай сонун жазык кылып алабыз дебейсиңер. Ооба, эми бир моменттен пайдаландыктан дайым эле ошондой жасабайбыз эми. Ыгы келгенде жасайбыз. Ооба. Эсин ада базардан сатып алабыз керек болсо. Ооба.
материалын базардан сатып алам. Тиги жиектерим орок эмелерин. Кошо турган. Ошо. Жиегин барын сатып алдыңар. Апалар эми момундай сонун жазыктар жасап турсуңар. Рахмат силерге. Ден соолуңар чың болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Колуңарга да береке берсин. Рахмат. Көргүчүлөргө рахмат. Рахмат. Мынтип койсуңар. Мо төшөктөрдү бүгүн эмне жайып салгансыңар? Кышта да неметти какшысын деп кичине Иә. Төшөктөрдү эмне жайгансыңар? Төшөктөрдү кичине таза абага жыт жыбыры чыксын деп, свежий болуп калсын деп жайып койдук. Курттары кетсин деппи? Курттары кетсин деп, молдору кетсин деп. Benim bu cübüm kayda kayda? Келгиле, жип иригиле бир аз тартып алайын аны да. Neli? Жип ирисиңерби? Ha, iyiydi. İyi. İyiydi bunu cümlede. Uzun cümleleri alıp. Alan yiyiriz. Minti. Bak. Gördün mü? Hı. Bunu baypak soğuk. Baldarızga. Yıl olur. Kışın günü giyse ınım, soğuktu, çak çıkarmaydı. Döten malga çıkkanda, eşke çıkkanda baldar giyse. Dükkünün emeler, baypakları olsa kalın bolğun bilen bu cündöy жылы olbaydı da. Bu den soğukka da jakşı. Жылы болады. Қалың даже мындан жонырақ елеп, қалыңырақ соқса өтер жылы болады. Балдарға, еркек кішілерге. Bunu жаштар жасай албайт да эне. Жасайды кейбірі. Білбеймін. Мындай калбай калды го. Иікті көп қармалай қалшықтыр. Мен егер ешке шығып иік иіріп отырсам, оқушылар келіп тегереніп қармап көрішеді да. Уйымны деп. Аладыр бұл иіктегілер қармаған көп кіші болбай қалды ғой. Бәк қарған әлі кішілер иік иіріп байпақ соққан болбаса. Мына иігі жасап жүргенден кейін тапсағыз келбейді да. Şu şayımız ketkişe жасаватабызда балдарға. Мына мен. Ден соолуңар чың болуп, өмүрүңөр узун болсун эне. Рахмат, рахмат. Силер де биздин жашыбызга келип, ушундай бак дөөлөттүү болгула. Силер да ушинтип жасагыла дебейсиңерби? Көрдүңбү? Карагылачы мындай сонун жаздык болду.